Paranu sia paiman sende si tamusule lante penanda bisaranna po matua umpama tanna pena ulendo i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang latabasa lan atu yate dia lalamai penggauran na mintu rasulu pasala sang puluh talu angka sang puluhan nan selako 25. Penggauran na rasulu pasala sang puluh talu angka sang puluhan nan selako 25. Apa dolo latabasa tu kadana po matua mai kami ta mastambayang. Pure sumanga puang ki patingo mati olo malabi mi lante atu yate. Atu kinane umpenombai komi ondong pila ombasa itu dio nakadami. Pagari kani dio memintu kasalangki opuang angki sipato ombasa itu dio nakadama seromi. Sia kamu opuang pena masalo tula umpama siang ita matangaki. Sela umpabata kani umpugawi. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Anna tasui dio mai na doloan kuasa kalian. Anna tasui dio mai na doloan kuasa kalian. Angka mak pesang puluh pituna. Na dipakondi na kua toundi batu solarka. Toundi batu solaraka. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Lalu media sosial biasa tatiro sia tabasa kumua. Den tu disanga followers batu toundi. Sia denduka tu disanga friends batu sola. Ia tidak dua kada ia te. Butung to susi dirangi. Sia butung-butung to susi itu batonanna. Apa si tongan-tonganna si lusola nasang? Mana saya si sengeran batonanna to dak dua kada ya to. Ya tu followers batonanna toundi. Ba tu to unundi misa tahu. Ya moto ia anna den tu pasura sia gambara. Barunna to naundi ia to. Ba tu to na follow ia to. Ia tu to naundi ba tu to na follow bisa na tiro tu gambara nalan. Apa si balikanna? Ya tu to naundi tak na bisa untiroi. Sia tak na bisa umbasai. Tu kedeni apa nasura sia napatama to media sosial na tu to undi lako kalena. Moi apa napogau tu tau iya to. Si sengaran ke dikua solah bak tu sang barata. Makdin pada ditiro sia dibahasa tu mintu apa di patama sia tapatama media sosial ta. Bak tu friends. Mintu na tu apa di patama, mintu na tu apa di sura, sia mintu tu perubahan lan media sosial ta sola dua ki to di tu sang maneta pada diisan sola sang bara ya toh ba atu sang mani ya toh. Silu kaboro na puang Yesus Kristus. Kadan na po matua tu tabasa lante atu ya te. Nani Rasul Paulus umpa pesanan ni lako tondok Antioquia. Sia la umpa kilala kombongan na puang matua lato Yahudi, lato tang Yahudi. Ya tu puang matua ma pakaboro sia umbuka kalena anna popuang ni tau ia to mai. Batonan na kumua na popuang ni tau senga. Tania to Yahudi manna. Puang matua kalena mo mangka untambai tu tau ia to mai. Anna mendadi taunna. Sia kamakuasanna tu ungkampai dio mintu. Dio mai mintu ualinna. Napo sola sia napo sang mane puang matua tu tau ia to mai. Ya moto tae anna lamen dadi manarito undi lako puang matua. Sangadinna si patu lanaisan sia lana pogau tu tau ia to mai tu mintu na kalo na penan na puang matua ba tu na anga na penan na puang matua. Ya tu kaditambayan na sia kadipilian na mintu tau
inang manasa di paranduk diomai Yahudi, ana undin na to lulako duka mintu bangsa senga. Ia tu mintu ka mamasean siapa kaborok na puang matua, mak kalolokan na mempayan sia manasa ulendui puang Yesu. Tumangka ulla bak mintu dosa sia kasalan, ia mo lamendadi lalan kasalamaranta. Siulo tu dipakaborok lan puang Yesu Kristus. Paralu lata tandai ondong pi antala ungkana sai lan penaanta, lan tangata, buangan kadanta, siala membua lan mintu penggauranta kumua, ia tu puang matua mendadi mo sang barata, ulendui puang Yesu Kristus, sia sura madatunna, anta siele siumpu puang matua, sia masambayang, lan mintu Allah katuanta. Amin. Ta masambayang. Ure sumanga tu kadami puang mangka mi papesanan lako kami. Dikua daangki susi man narito undi lako kalemi sangadinna. Lamendadikan ni sang barak na puang Yesu. Lamendadikan ni anak kami. Sia la tontong kan ni unangkaran ni tu nakalo na penami la membua lan tanga ki penangki harangki siapa ngauran ki opuang inde mo tu katuangki kiba mati kalemi lan sangan na puang Yesu Kristus ki masambayang. Amin. Rampoin de tu kadan na puang matua tu ki pelambiran lako kita solana sang lante atu ya te tontong kianga aku mua ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tontong umpak bagian nila ko sang mane sang baineta. Ure sumanga puang tontong umpa siria komi kamarampasan na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.